تبیکو لعفرینê hin hejmareke baş ji bijîşkan û karmendan kar dikin, lê kêmbûna alavan tunduristiyê her wiha dermên dibe sedemê belavbûna hin nexweşiyan. û hin caran bijîşk neçar dimînin ku nexweş bişînin derbayê herêmê tevî metirsiyên li ser rê. ترجمة جمهورية تختار تقريبا دجنة نزيكا 106 107 تختار دندري كانتوني عفرين ده کار دکه اما لوازمت ما يعني پی بشغلن گشتی تنانا و انجمن تندرستی و دستای تندرستی مبیار تواصل کرد اما برسفت نبود کسی جواب ندامه کسی مرا نبی آلی کرد و تنگسی دام Lê karmendên nexweşxaneyê astangiyên herî dijwar derbas dikin. Li gorî rêveberiya nexweşxaneyê saziyên tunduristî yên cîhanî alîkariya Efrînê nakin û hin cara hawildanên wan ji bo derbaskirina dermanan û alavên tunduristiyê bê encam dimînin. تابی ام حصارکی در باز دبن اف حصارا نهالن درمان معدات اجهزه طبي درباز عفرين بن ام محاولات كن بتشتي خو هاي النوفلا بمادا ام في ملاتيرا مساعده كن اولي كاربن تابي لفي مستشفى نتاني عفريني تين درمان كرن وتين قبول كرن لما جمعناها جحمو منطقه دورما نخوش لجمع هنا اوان درمان دكن. Têzanî ku di salên dawî da hin nexweşiyên giran li Efrînê hatin belavkirin. Mîna, êşa zirav, kolêra, leşmaniya, şekir û hin nexweşiyên zarokan. Hejmarek bilind ji hemwelatiyên parêzgeha Idlibê û Helebê û hin deverên din tên li Efrînê xwe derman dikin. Lê piştî wêrankirina kargehên dermên li parêzgeha Helebê, derman bi awayekî qalçaq derbasî Efrînê dibe. عملت درمين نكو تقريبا 3-4 جي قذيفة دار لكاتنا نو شغلن ام يعني عم نضطر انه ام جا مستودعات مخزون طبعا ادقو تشوجيج مروتينن ام جوانو دبن و اكيد بسعر كي بهوجي دفروشن ما نخوشي سل جامع العفرين بفترة سنة حربة زیده ام زوری دبین حتی ام درمین تأمین بکنی. لباجارکی مینا عفرینه زیده 3 میلیونک انسان تعداد جیان بکه نابرا پنابران و خلق عفرینه هیا نها تو نخاشخانه فرمی به آلاب تندرستی لیناین دیتن. امین مستو دنگ امریکا عفرین.